Chibai ule July ni som in rinni ania Integrated Disease Surveillance Program IDSP State Nodal Officer le COVID-19 thupuang tu Dr. Pachuawlan mal soma chuan Mizorama COVID-19 chi thar fin fia to Delta variant ni lo COVID-19 chi thar aum to nge yarin thu asoya fin fia na ero ala omlo ati Dr. Pachuaw lalmal soma chuan Mizorama COVID-19 Delta variant aum ti fin fia ani nuwa Swab sample Zadang National Institute of Biomedical Genomics NIBMG West Bengal anthon le to thu asoya result kan la dong lo hei ba ka po hian ama sample thon to result don lo kan la nei ti in sample zali som ni paruk anthon thu asoi IDSP nodal officer chuan fin fiana lom lo ma se delta variant ni lo COVID-19 chi thar Mizoram a om ngei an rin thu soin in kai ol samdan le akai te a tho dan thirin a om ngei kan ringa fin fiana a om lo awangin a om ngei kan tingam lo thung COVID-19 tho ni na thlen na muna a chi thar a om zela chunga tanga kai chhong kan ni awangin aron thlen lo bik arin om lo ati ani COVID-19 spokesperson soidanin Mizorama delta variant mu chua ni to ma se swab sample anthon result an mu to atanga alan dan chuan Mizorama COVID-19 vei tam berte chu a chi thar ni lo vei an ni tarlan to thinangin June ni som pariat sang ni som ni pakhat khan IDSP nodal officer hian Mizorama COVID-19 chi thar delta variant vei mi pa pali mu an ni to ti apuanga chung mi pali te chu kum som pariat atanga somli panga inkar an nia andam vek to ani khit thit media le KIA information lamin an tarlan danin July ni riat le ni kwa khan military janta le KIA le PDF trangkopte katha lama anin kap na sa hle a Kachin State Civilian Movement Report a KIA le PDF trangkopten Miawhla Village Sueku Township lama military janta te tlailam dar ni khan an lo bei thuta sual sipai somthum aya tam man thia panga an hliam bok heti lai hian KIA le PDF mi paruk katha lama an thiwe bokani Kachin source report danin KIA officer paruk an thia som pakhat an hliam bok sagaing regiona ni zandaruk atang khan KIA le PDF tang dunten military janta te an kap le a an din mun chiang tak kan la hreman lawani vote share non le na NLD party te vote ruk chu nuai som pakhat aya tam ni in heiwang hian hne na an chang ti in sual sipai ho te chuan an puanga November ni riata nei to Myanmar pum in thanna NLD sarkarin an duan UEC in vote adik lo anti awangin military council ten enfel le tur ati angin vote diklo nuai som pakhat lai a umti in military news puanna MRTV a July ni riat khan an tar langani thu nei na an lak nuwa amma salam UEC te chu nolin sang ni som ni in thanna ming list te en fia turatan February thlachung khan military council ten athar din le in February kar ti na atangin July ni sari thleng enfel na an neya chuta chuan vote diklo nuai som pakhat lai mu in vote thlak theitu te nuai som thum pasari za som nga don vel chu NLD ten tumlok nei ranin vote diklo takin an siam ti in sipai lam hian thu chua chuan an tar langani rammi ni na katin vote pahni te pathum te an thlaka kumza chunglam vote thlak te an tela chu ba ka in thania kum som pariat mi kum tlinglo vote te anom nual ti in hnial na a oma wangin he in thlan hi en fel le ania tuna vote diklo nuai som pakhat lai kan mu chuak ani ti in sipai ho chuan an thu chua an tar lang ani Kolbem Student Union KSU chuan dai khan lama Kolbem thi chan chui turin judicial inquiry din turangen na July ni riat ninga ni khan chief secretary hna an the lut KSU chuan thu chu siamin ngopa ruihlo do pol kuta aum laya dai khan lama thi thu buaya police in mi pasari an man le thu buai an kalpui dan thu thanga an ngai athat lo thu an ta lang KSU hian chief secretary hna hian India le Myanmar rikal tlanga ruihlo lo lu thin nia riat ti top ani ngei theina atana poimo bernia an riat chu sial kaltlang dunga police station pakhat tal da ania police station da ve ngei turin an ngen ngalani military council sipai te kutwarin poisoi lo civil mizo nula zuali telin zo na thak somriat pakhat chu tha an nia chung jinga chuan naupang som le meichia panga an telti
Institute of Chin Affairs ICA atangin thu donani thi zinga atam zok hi tharum tho mia lawa kongzo tu te an nia sipain thu nei na an pong lak du lo zia lan tira demonstration nei kongzo laya sipai ten an ka hlum wang ani a athen ta chu sual sipai te che dan an tor thei hlol to lo awanga military janta te do dala mi pui ven him na tho wanga an nun na hial hlanta martar PDF CLDF CDF te member an nia mei thal silai nen chawa melma sipai ma chon tu te an ni athen chu kongkama om mai engma chan le wang om mi alawa an sual wang hrim sipai ten kut an thla ka wangat thi an oma ram noya ral tlana wanga ruwa pui van on noya ele in tla chamle damlo na awanga thi te po an ni hlom mani ni tin deuh tho in thi na thazar noya beidong takin an kun ngoya covid rileng tho ni na le tho thum na hian aron noi le hrep awangin sarkar mumal ombok silo zo na thak te tor na chu zol nei ten an lo soilok thin thim thua ni chu ani taber mai march thani som ni pakhat khan tahan khuwa mi zo nula rangun khuwa na thoka om chu an chen na building chhong sang taka sipai fir fiak ten lu chilin silai te met puakin an chen na chu an suwa sam chiama nula zuali po chu in chhong sang atangin an nam thlato bok ani kha chung hun lai chuan mi puiten sipai ro rel na du lo lan tir nan zan dariat atanga dariat le minute som panga in kara bur chia an khong riwak thina chung ringot po chu huwa in an man khom thina ni kha an nu dewa chuan protester zinga tela an rin hlel apiang chu zan lai le chhun en lai po in dalan mangin an ron thur chuak ta zel mai na sataka ngai sa in an dopa nungdama lo chuak le an oma awan doi big phei chu an ko chunga an thin lung le kalte chu phor chua sakin an ruang chau aron kir ta thin awan doi le chhong an ngai sak na sat awanga an ruang mu tlak to lo phei chu covid ave awangin halralin kan vui dai to ti in an ruang tak mial po an chung ten an mu phalo hialani jun ni som ni pathum khan zo na thlang nula pakhat tahan khuwa kum som pokomi le kum som ni paruk mi tlangwal pakhat chu tianga soi sak to ka thi an oma covid ria kai tia pu tlatin sual sipai ten an lo vui liam to bok ani chu tianga tharum thona a hluar em awang chuan chin state chimlam min dat khuwa chuan CDF ten sual sipai ta chu ulbun le zopa tual cher silai mangin an kapa sipai ta chuan ral thuam thajok lai pui hial mangin PDF CDF te an beya mi pui sing chuang ram palai lenga ral tlan atul ta an chua san tak an in le lawami an thil nei ta chu sipai fir fiak ten du to kin an roka an ran vul te anei sak hlom ani ral tlan te omna chu an hailo nan fleck war tarin an tilanga ral tlan te omna thleng hian lai pui mangin an han sai ta thin chu ania international geneva convention thuthlunga heng ti phallo na hi achuanga he thuthlung hi an palzut na sa hle ani ral tlan te chu an thisen zong pui te omna mizorama an ron ral tlana a him dewa an hriat nuwa an ho then ve boka india ram mizoram state le a then omram myanmar a hian covid rileng a hluar wang lai tak ani awangin khoi muna po ral tlan te tan har sat na hlir ani chin state le tahan bial chunga chuan covid damlo ten a in har sat na pi lama oxygen bur supply an tlak chama wangin nun na chan an tampha hle ani sual sipai ten tahan kalemio biala NGO ten an lak na thin oxygen manufacture ta chu in permit hun tiam aral to tia an khar sak ti hriat ani phei chuan rilru anangoi ngoi ani ber mai North Korea hi pu kho kha veng thong lawa mani kal ve ngut chi an ni ti kan ria ram re thei bak ber ve tak an ni chungin an tuar la a chel nangiang tram pui mit thi na zonga chuan harsa om ang po in anin soidu ngai manglo thin kha ania ma se tun laya an hun tonga zet zong an ti dan phung ang lo takin an ho tu pa kim jong un meu po atong chuak ve ta tlat mai khowe ram tam zokin an thlau thachung po in China thazar huaya North Korea chu a in tung nung chho ve ram zela an mamo tam ber chu China atangin an cholut mai thin ma se covid ripui chuan chu anin nga na kong pui chu aron chu chat ti ta sia China in a hrek wang po ni khan lovin ripui laka in enkol an har sat don ti hrerangin covid ripui dan nan China ne na anin sum don na kong pui chu khar lo thei ani talo chumi ngong ero
North Korea ti thei pia lam anita ramdin mun chetalutuk awangin June ni som pakua khan North Korea hruai tu te chu anin mukhom tarup mai ti ngai na dang om ta heklo Kim Jong Un chuan hruai tu te hne na chuan anram eile bardin mun chiat zia chu apuang tange nge a sangkhat zakua som ko chhovela anramin trampui mithi alo ton hun lai mi pui nuai tam tak an thi hun lai a an tong kam man thin nge chu ron mangin kong har satak zo Ardars March tura in pu cha turin a cha ta hialani hetu chungpo hian eng tiang din mun chi ading nge an ni ti chu a soilang chuang lawa ma se FAO in a soidan chuan North Korea chuan eitur metric ton nuai riat le singruk aya tlem lo amamo bel don ani ma se lak lu na kong pui chu hon ngam alani box si lo tu bo le dolung in kara leng an ni ber ome eile bara har sat na zual pui hi nikum thasik lai bungrolak lu khar ani atanga lo in tran to kha ania tuna phei chuan amang an thak ta tak zet ni turani leiti thatna fertilizer hi China atanga lak lu thin ani bera ma se kong pui khar ani ta ka wangin man tur an nei talo thlai chin chu an nun na ber pakhat ani boxi lo nei tu te chu leiti thatna ta na man turin ni tin an zun urine chu liter ni tal tho tura thu pek an ni ta hial mai chuti zat zun tho zat zat tur chuan tui in tam deuh te po angai nge yang le hetik khopa har satna athleng chung hian bu le petrol man ero thi le dam hril tu ani awangin ti danglam alani chuang lawa thil dang man ero anram re thei zia ngai tu in sang fer tak ani tunlai hian an khopui ber piang yanga chuan coffee pocket te tak te man chu US dollar za India poisa chuan cheng sang sari le zali vel ani hem mai thingpui fe pocket khat man po US dollar som sari India poisa cheng sanga jani vel ani a bal hlake ji khat man chu US dollar somli panga India poisa chuan cheng sang thum za thum somnga ani bok sampu botol khat man phei chu US dollar jani cheng sing khat le sangli le zariat akai to ani an thar chua an siam chua ve ni lo ramdanga tanga thil lak lu tereng reng chu mina zong tan chuan man ve ena en lo mai chi ani hial ome an khongai thla khop mai ma se heti chung hian ramdang laka in pha hnuai chu thi hre takin an hre tlat box hi an din mun hi akhir hle ani ringot mai